Ma lura soifua whatal whatu I telefo le radio Samoa le nei aspareile. O se pese se inga I le vau Amerika masia mani wo o atu nei I se isi tūlanga I le vai se nei. Ina ua whaia se whaamata ua Trump o le a ave se mai vai ngā awa Amerika mai lea atunu ma fua mai la vai le pese se inga ma le tūlanga o tūra I mai Iran. Whamairi po te CNN ro mata I tū nei Amerika mai loilo. Le ono whaititia mai o le numera o ana fita I si amani mō se te mea reo tue mamau. O le sou whairoa I Trump o le tūranga fo idea le awhaia I a Spain ma Italia a waile I longa lava no fisoso nia ne le mata upu lea I le taua I Iran. Mai lava le amatanga o le taua e le Italia ina le rei lava si amani ngā yoinga a Amerika na whaatinoina. Whairoa e siria I le toru sfuru ono afe vai ngā awa Amerika o lo iai si amani ma le siria I le se fururua afe o lo whaamautu I Italia ma Spain. Watua ia le presidente o Ukraine o Volodymyr Zelensky le atunu o Israelu I lo latou whaatangaina o le lauina o grains o le wheat e ngauia e Lucia I o latou wafu. Ma ua whairoa nei Zelensky e ono tuuina ni sa ie e a afia I le lauina o ne yuta. O ia rapta inga Zelensky ua tangi ai le whaatitereina o le vā wa iai I atunu u ie lua e maisena ua taunu watu se vaa ingoa o le panometers I o ngā sami o Israelu I le Haifa Bay. Pa mai Ukraine o le vaa lea o lo avena ne yuta o le wheat na ngao ia mai e Rusia mai territorio Ukraine. E manatu Zelensky o le whaatau o oloa ngaoi I se pisinisi o se ngā yoinga ieini o na afianga I le tūla fono, mai le o ni pisinisi whaatūla fono ina ia tūlanga. O tari ane le minista o le vai pafo Israelu o Gideon Saar, ma tua ia I Ukraine e le aimani whaamaoninga o tu inatu e Ukraine e whaamaoni ai o le grain o lo o pisai na ngao ia. Taru mai lava na amata le taua Ukraine sa mai tawina ai le whaawau pea o le lele leo sa o tanga o atunu nei e lua ina utatala pea Israelu a wala mo Kiev ma Moscow a e whaititia fesosoani tau militeri mo Ukraine. O le malanga taru ai nei a Zelensky na ia asiai i Saudi Arabia, le UAE, Qatar ma Jordan a ele ia fea Israelu. I au taria wa amata lele lei fo I nei masina fo I le whaalongo ina o li poti ma le Northern Territory e winga I se teine titi na ave whaamalosia ma whasiotia. Ta ua le 9 News I le so o le rio ro masalumia le nei whaalawalawe na wha o lima iei nisi e taunu watu leo ua matapongia. O Jefferson Lewis e fastful fitu tausanga na pueina leo ma ave atu le wharamai Alice Springs na lipotia na whaatalitali nei se kulupu tele o tangata na taro sangane I leo e whaamatu watu lea alii e whea ngai ma le community. O lipoti la tamai wa whaeroa ai wa ave ane nei I Darwin se I tau whaafire muwai le mata upu. A se mata upu na manunu ai manisi tangata e au fiei ma leo ina uoso whaiane tangata sa tumutumu wai lea whaetu le tupu ai le whaalamelave. Whaeroa I le ripoti o le anga iane lea waulia na nafi na mawai e leo le Northern Territory le tino mariwa si teine titi pe ama le 5 tausanga o Kumanjai Little Baby sa tausa I lia mai le whaai unga le mai aso. O lo whanga solo nei su e suenga I le nei whaalamelave. O le so lea te tawana tu inane ai se whaai unga le whaamsinonga o apiria lea te Solomona e whaatatau le mata upu pe uala ngā te tauloa o na wala awe le ri I pāle mia o Jeremiah Manele le pāle mene mafafonga ina le mata upu e whaatatau I se lafo o le whaatuatua ina whaasanga I a te ia. O le masina na tenei na amatai le mata upu le nei e peo na tulituli roa pea telefou ina wanga I esa se vanga tele o whaipule ma minister mai le itua le pāle mia manga I atu le itua ngai. Whaeroa leo le atinu o lo lato mata I tuwina le tūlanga tau le puipuinga I le whaamsinonga mawalunga a o tādi ai le whaaiunga I le so. Wa mai a whaeroa le pāle mia le autu stala o le a whaatuma wina pea lona whaalolongia o le whaaiunga mai le whaamsinonga ma lona tūto atasi tūsalawa po o le a tonu le tūlanga o le ai. O tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo I aspiraile mai le lalolangi ma le Pasifika se I au ria tufo I le vai aso fōu mo seisi whaupoponga. Ia manuia tere le whaaiunga le vai aso whaasoi fuia. Eva mai pea I le radio kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo
O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. Ole finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Tasi limoi votu. Amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai. Hangi mai se matangi e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Alo fai la Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. La foia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe fa a pe fea na ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Memori atu ai. Alo fai la Samoa, Matalasi. Tangi mai se matangi, memori atu ai. Alo fai la Samoa, Matalasi. Fie, le afi, pe asa vali. Lona la lele, ma folinga e whilanua I. Pe wha pe whea, na ngalo atu olo wingoa. Samoa, ole penina, ole vasa loloa. Se matami e momoli atu ai. Alo fai la Samoa, Matalasi. Angi mai se matami
pongisa Whaape o na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo I e le muta O fitilo na muenga Wa tofai paloi mata Fitilo fa I solo Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalavai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famagi O lo uola wale mawhai Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Ia, talofa lava le foʻi o maualuga o le faafofoga taapulaʻi e maise foʻi o le sila mai moa a le paia maualuga o Samoa I lenei foʻi vaega seʻitoe vavaia kuope ia ua lelei lenā ia lelei lenā faafetai toe faatalofa ma le agaga faalolo ia ua o mea ai o mea kakou agakoe ama ka faalelei a koe fai faalesi a tatou amio Valo le soifua manuia ma le lagi ma whamoe sa manuia le tai au fou ina ua ala whai fo I ma lausu le atunuu I tiute ma Faiva masani ai o le seunga a Samoa ia mai lava le tai au se I o mai fo I le nei teimi o le hauli o tau walunga I ai Faiva o Samoa I pei o na tātou tūlau ele I le asfareide a o le aso mua fo I le nei o le masina o lona lima o le nei fo I tausanga luafe lua sefulu a so mua o le masina o me ia e whai ama wha manatu ia te o le ua sefulu minute o te aile tu lai wha e le asa whareile I aukilani New Zealand nei ia awa o te loa e tasi le tu lai ese I tātou ma Samoa ia ai o le aso lava e tasi au isi atonu o laulangi e pe o na iei Amerika ia ma le atu Europa ma Asia atonu fo ese ia o la tu teimi atu sau tātou waso ia o le nganga whaafetai I le atua a wafo I e le aise wavenga sili o na tāua nei lo le wavenga e whaia le atua e whaamoe ia te oe le po o na sengia leo le mauli wa e moe wa e le loa se mea wa pe o stangata ua le ai se wha moe. Ai al le tai au ina ua fangu oe e le tua. Ma toe wha pupula wa, ma wha nofo I lunga ia te, o e ma watu le mana vola. Ma e wa ai I whafo. I le matango fie o le mana o ngā luenga ma fuanga wha le natura. O mea na whaia le tua ma le si o manga mo o e ma. Ia e pangale o tātou o tangata a miu pā tātou te whaaleanga le si o manga ma le lalulangi mātango fie na whaia le tua mo o e ma. Ia o le wingale na o le soifuanga e whatalofa. Ia ma whatalo fo I le tāwhatolu o le tātou vāno nofo. Pa ia ma malu whaale malo. Pa ia fo I ma malu whaale anganu. Ia ai moise o pa ia ma malu whaale tua. A inga sale vi, le pai sino le tala le leima o tau o feoi o le langi. Ka malo le ngā lulu e whaftai fo I whanono manu,
malo tatalo ia awa se manuia o Samoa ile ngata i Samoa lo lala mapapa au i tonu o le tatou o tunu fa pe fo i le lau tele o Samoa o lo o fa fonga tapua i mai atunu mamao ia ele ngata fo i lea o latou watina e male latou fo i sa ilinga malo le nganga fa tai le na ia se taimi tonu mai la malo fa lo ngia e pei ona man pei ona silafia ele atunu ma mai mofo i ai i vai aso te tasi as farele o le fa poponga o le polkalame o oe ma le tulafono ina ia fa mana tupea ia te oe e ia le tulafono e pui ai tangata uma ale o le na ia e saunga le mu pe a fai tausia le tulafono a fai foi te soli le tulafono ia e ia foi ia au lape o le au lua fa whengai o le tua o patatua usi style tulafono fa biina oe saunga le mu tangata ola fifia a ele usi style tulafono ma soli le tulafono e ia fo ile fa salanga e faia ia te oe ia ona tatou se ele ile pai o tamam tina matutua o tu asina sino le tunu fa talo fatu le atou severe le lua ili i pestata malangi se yuli mulitalo Al Harrington tu manuval vea ia o masani foi le tunu le fa longo lo leo malekile o nga mawingo ia pangale ia o le fa alo mawulunga na yo u aingo le tu le tamba le tu le tina o anga le mai ai ia malato fa maluina le nei tua e ala ile lato fa ia isu wa fa tele o ainga ia o le nga fa taile na yo ainga ia fa talo fa tu fo yo ainga po fela wa o so o ile tu mua le puleono sa la fai le ainga ile tai ba le fale manono le va o fonti tuila mamanu ia fa talo fa ma lo le so fo manu ana yo ainga la vai tuila manua fa talo fa mo la vai fitiuta ma fitai va pe fo ita u tapo inga tanga lo matua ia o le ngafo le tui manua ele ngata ilea pupoli i malo to fa le usoli a wate o mangalea ia fa pe fo i le tau ili tau ma fa lofi ma le nofo mo pu fa talo fa tu ma lo le so fo manu tu fo i lo to wanga le aso le tatu tina e pe ona se ma vai tu nei lo na pe fa fitai le anga le fa ma lo fo i le tau tua ma le o singa o tatu ainga ia ona se e mai lea o lau fa talo fa ia te oele au fa inga luenga le so e ha mai lo wasu na mai lo tai au ia ana fa pe i fo linga o le tau le sfulma le lua le so walanga e fo ma fa tu sa lau tala le i Samoa o tatu ngā lua i Samoa e tā lo le sfulua e saulo le lunch aso na o ye le fale tupe la Pacifica the Pacific Commercial Bank le ana mulmuliana le liu West Bay au le avema Pacific Commercial Bank o se la le na le Bank of Hawaii i tonu la mulmuliana avea ia ma fale tupe o Australia le Westpac e te saulo le fulma lua te sau e whailau lunch e mana ailau ainga moi ia la ia le o i se kakavo le ke ko ke kengi ai tono le la tala la vai vai saluti tu ile tiatu lo saungale na out tala le meta o le bistro i vai temina ia mal RSA la tala la hello saungale ngai ko fo ia ko ia la tana taba i malo longa sila tatu talia mau lupe maun ia fa filo ia lo ia le fingele malu le malo satini Sergeant Tubervao Siki asu te mutavoi ia le mafuta mai inai minute ele o toe mamau ua luas fultasi minute ua te ainei ia le tu la efa
le mau e lava lena o le au talavou Fai mai lava lato e mana o i le show Saulo ala ia e matu ai so Siva siva i le manaia Alo ia o Faiva o mali e mai le musica Si au tino e vai e se le mataina I au tango no mea ua leo le lea Au ele au laiti so mai ai le tuisi Milo lo tino masi ova e pe e si Alui lalo e alui luga e alui lalo peise matavili Feliu liu ai solo peise alu o le maligi Siva mai i le manaia Alo ia o Faiva o mali e mai le musica Si o tino e vai e se le mataina I au tana o no mea ua leo le lea Se lo fomi pe si vale uosi e la ala a fa sipa solo pe e fai ma oli usi ma ola o paga e fa a fesa gai fogi oia ole au kuoli wa pe oni temoni se mai loa i la usiva Samoa Oli fa atau salamaya mai sau noa I la utaga no me alo sei fai malauitoa Lau mata ata ua toa Siva mai i le manaia Alo ia o Faiva o mali e mai le musica Si o tino e vai e se le mataina I o tango no mea ua le ole lea Alova Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se furu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a
Ya, toi fatalo fatu fo ia te oi ilunga o le vava ai il na le screen lan mon. O lo nga lue pe ai ale huelo atu nei. Ya. O le o afio mai le li sa tini o la malo e pe o le masa di ai le atu no. Se o tatu tali e o fifia o tawa lunga le nei vai aso fatalo fo ele o fio. Ni malo le malo. Yo. Ya lava ma le fa le fa felo ya tu I la fio ngai va pe fo ia fa. Wa. Ya, ona nei foi tu la fia fio tatu au dia le lo fa malanga le le tu. Ya, ona nei foi tu la soi. Fa felo ya tu I nisi fo I o ma pa anga o ainga fo I. Mo me ia tatu fa sa lo ma tatu por klame le tu la fio. O ma tu la fo le tonu. Samoa se vai aso fifia, ma se vai aso manuia le lo fo le tu. Ah, Ma li io e ui la va fo le oi pe ia le. E se toi ka muka fo ia lau microphone. O ke le abe o ka muka le ia fia. oi lo foi. Ale o te. E wan ka kala mai ma. Ka mai ma. Ma ka kala mai ma koko. O le me mo ia. Mana tua fo la su e koko o sko ngo fo lo kanga ka. Nga tuli kanga ka fa fa ma siwa ki ai koko. Ale la ke fa kule koko mai e se ma no nga o me nga me ya ma kai. Walo po le nga le wai. La ka wo nga mo ko ma ya o no se. E fa fe la tu. Ah, ta tonu le vai aso. Mo o ma ka. Sa le vai aso ya me ne ves. Ya. No vai atu lau sau le vai aso tu lau tu nai. Te ia mai le fulu fo le male vevela sau lo ma luluno. Ya ele me foi no tu ai le ngarwe sau lava o le hale malosi le meta u le na le ava no e fatino ia le ngarwe nga bale tu le tu. Ali fonga mua o fe nga ve nga vai o le ora. A vo le melo te fa tu ai. O le ta u mo lo nga fa tai. Awa ana le inu ira le faile inu manga le me le vai. O tele ia wala le fa mai wala o la tu fa mai. E fai lo tu il fulu fa tu le ai fa mo. Ai vai kuilo o e ka o kolo. Ya, va me fa nga le fia kuia ile la como yo le si. O va kuile. O va kui. Si fa after time mo se verso vivia. Ne vai aso e fa si pisil vai aso le nei e le ngata la vai e tu tono ngal. Ne vai aso nei. Le sa o fenga luenga ile si matanga luenga leo. O le va ia le o le tatu I tu malo la vai nei counties manukam. I lunga e taua folo le district command center le no ia. O isa mo fo ise ava no e feso soani fo I matanga luenga leo ma vai fo inisi o nga luenga fo isa fatino lunga o le awala ma la kilo fo le. O I wota I loa I le telo le nga luenga le o mai lunga o le awala. Le tele o le ngalo manisi o whaafita uli o lo tutupu o le o mawhai o na hoko I enta ngalo ngalo I o le vaso fo lana nei sa mato wha mawai ato I se tasi o tina o se tātou ainga ia le tina matua po le fionga fo el whaare fio li le fionga ia te o matavui o wae fia Samuel ia le ana lango mau le aso na nafi ia si o mato tina matua lea ia mana tua fo isa vea o langa lava le nei ia o lo lango pupuanga ia ma whaano nanga fo ma tu fo I la wha mai senga I se mata wa inga tātou nu fo I vai lele me se lava o alo ma whanau tumatu whawhine ia patino tina matua po le fionga fo ia te o matavu ila wa ia tino e mo ia o se vaenga I whaano noa ia inga ai watatala I mawa noa e wheloa I manisi o ainga e whamalo wheloa I fo inisi o ainga sa mato wheloa ia le to whaasa mau ia poluso fo ia foroti me Australia ia whapea fo ia to whawhine ia le ata I onu mia malangi kele ia o le whamanianga lea moa uia po le alo pisi le vai aso e maua whamanianga I o wheloa I mainga la to ia Michael Estete whapea fo ia nisi o tu whawhine mai Europa, o Samoa, maua lava no e whelo ia. Ia bia fo la fo ne fia e o wholofa ma whatalofa toi ia mātou ainga I vai lele. So tātou ainga, so tātou lalwhanga fo I vai lele. Mo me tātou porkla. Samoa ma le tolo mea le. Nia la. Ai samba le to amba le whaletui samba. Whawhitai lava awa foi. E wha I lea ia tina matautia lava fo I o lātou talaanga.
ua tō e sea i le lua vai aso le nei. E le ngatala i le tina ia lote. Chan Mau. Le whai pisinisi le nā. Ua whatalo whatui fo i le ainga. Ia mese fo i o le awhionga ia fune whi ai. Oliva wa ai Chan Mau. Ia, ma le tō tele, ia e whapea fo i le au ainga atoa. Oi loa uma Samoa. Ia lea fo i ainga. Ia, ma le nā tau tua. O saina le lei ia na tau nuu o mai atina ele atu. Ai ala lo saina pea. O saina le lei fo i vāne wa vaila e si atina ele atu. E wha, ia, e watu whiwha mai singa le uso ia aturo. Si lea uso. Pensanda tina ia lo mato mafuta. Ia. E fo i nisilani. Ia, se silo la ia te o mtavu ili nā. Ia. Tina na alusu lima tau sanga. Alusu lima tau sanga. Au te whalonga tu fo i lan tau tua. Ia. E mai se fo i te o mtavu i se silia le sa tau sili i le fionga sa lapi nati. Le o le vatu nei. O le si tina matau tia fo i lona tarafa solo pito. Ngā tolo i wha ana. Tau tili lea afamasanga. Ia, ma le Fitzful wali tau sanga. O lote me Chan Mau. Se lau tau sanga. Ia, ma le urua i li i wha pale tina nei ainga. Valus fulwono tau sanga. O se whai a onga fo i mo le ono se fulwono tau sanga. Wha i eiti nā mta mai tai. I longa fo i le nei awa i aso e tasi i mara mtanga. O se whamonianga mo tātou. I ngā luenga le lei fo i sa whai e nei tina e le ngāte tutonu o se tātou tunu. Tutonu a inga manu. A tonu fo i kālisia. Kālisia. Mai le ngata la lau la whaua tuman wau. Ai ile hava no o tātou wheloa i mo tātou a inga ma tau a inga ma tau songa ma paolo ma mata ile mata sa ma sani ai o le tātou wheloa i nei lava mea i le o lo sui o le whono ma le tu o le malo o whai pui ponga ia ma mea whapena a leo o mai o tātou le lo o whai a inga Umai ana i tātou tua. Umatu na i tātou matu. La matu. E whawhera tue whatu whine a me ripa. Malanga mama i Australia. Manu ia leo mawai. O le sofo ia toa i le. Ono sumo tu sango se uso. Tō whanga ono a sui. Ioi. Whaftai le tō ni tō sanga i te le uso. Ua fua i lo so i fuatau tua. I le ngata fu te ina o tātou a inga. O le tauto ina fu i o tātou a inga. Ia masio tātou nuuma le kālesia i ngā luengo stofi e whafulolo so i fua. O whaia le wha whangota matoso le wha arato ina. E alua ai le mongi au. Whawhila es whamani atu lo wasa i fua. Tānu ngā onu, malo. Taile atu iana whamani anga. O lesi fo i wahenga o lau tilo le vea nei. Whamani anga le tu i alum whanau i sakala me tarwha pui ponga. Ia, nei fo i nisi o alum. Ala walo, ia mea si wahenga. Ioi. Nā lau whaku la fong. I le fine ia lima, ia mana tari fo i atupe, ia la so fifi fo i sa whenga i le vea son si mea tu nei. Whamani le tu laing fong. O la tau nei ia leo tai fōu ia o ainga, kālesia, ia mau e rua whea alwhani ia ma ia tūtonu le tua i solo ainga, ia whaftai fo i ainga lua i le ngā luenga mai ea, i tau si o le whanau. O le vaenga pito i sili leo na tau, o ka maiti le lei ia. Ka maiti le lei ia. Awa mes, o lo ta mai whea le tala na ia so i tali ia ma ua manatua e ale na anganga, ale o pese angana, vo le a, o le anganga. Pe mai, le vea ma, o a whawhia, pe mai se matua tu vatul matu si wala audia, a whapoi ponga. O le alo i o le tala ino le whale whai pepe a ta mai tile i o kawai po i kama ki le whale whai pepe le a mai tala tu ina. Iasola. Ai o se mitanga, i alo ma whanau. Ia me se foi matu ai lo so ia sili matu fine a ruta ia masi matu tina matu foi a leon lo lata mafuta i le ngaluenga mai o le sile vainga i sile tau e tuno ni tu o le tapuina leo alo mafana u lo lata so i fua o le vai aso foi nei leo a mata o na whanga solo ai ia whau unga o ia universite vai aso foi leo la whaatino ai nisi foi o vainga Pela no tau, si o ka mai ki le lei. Tātou tau nuku mara tū la whonu. E le vai asura nei pe no tau o le no ngalu e tātou ofisa lea. Ua ui loa i le te leo le whawhita uli o loa a fia i le toa te leo alo ma whanau talabolu e te mineo tau talungo le saifuanga.
E mai a i le sori tūla fono la titi fo le lenga oi o le pepalone. Se yo o ai lunga i vaenga, o le ua o i vaenga o le fasiu tangata. O fuala au whaasahaina, o sa wanga mātu ia lātou te whai e te tonu ainga, waha fia i o lātou mātua. Ia, ma le vaenga pito sili neno o popole ia uia, o le pule le soifua. Ku ngā i le alo mafau fau fui dili, i le tele o resources, tele o vaenga o lo o avanoa i le atunu une nei, a o le whaanono, e le o fia whaonga ina. Man tua whara tele o nanga i le atunu une nei, e whai a fua umare tele o vaenga i. Peitai, wa iai lava to tele o tātou ai ngā lātou tele o fia whaonga ina o nanga. Resources, Alo counseling. Tele o vaenga i, mana tua, wa masani tātou i le langona fulele, whaile ngā luinga e pui puia. Ai le yo le teime kau kong fikia i se vai. O le vai ngala le tau e fo ngā luinga le mtanga luinga le le no ye mol vai so ato. No vai i o kasaufu. O ye fo isi ai ki ata te ma fo fau ye. Ya ti lif so soni le tu. Al mena tau fisile tuai. O le teimo mole wa nga ye. Teimo mole. Telefoni le sona le ma le sona fo e tanga bisisi le ai. Molu mana. Ya e fatu i lo titi ma lau whātua whala inga i le whātino ina ngā luenga lea. Molu mana i o ai e nā te loa i alo vai ai ai se teimi te ua trofia o e sisi teimi i lumanai. E a ngā i le ofisa le a lewa i aile lau marmla maanga i molu mele. Mele i loa tele o tangata. O le sila nā tunu. O ngā luenga i a tātou te whafsanga i mwhawhitau li le tātou te whafsanga i o tunu tā ngā luenga leo leo. Ua nā o se vaenga. O le kele isi ngā luenga. O le ua ku le isi va isi matanga luenga se esel matanga luenga leo leo. Lātou te whaatino ina nisi o ngā luenga. Mo le pui pui ngā leo sa ngole mo le tunu. Peila alwa yasora nino te tilo ma o vai ma le to afole le nisi o vaenga o lo whengai ma matanga luenga leo leo. Le tele i o le whaatuputupu le i o le vaenga leo o le sauwaina o li imetabai tai o le matanga luenga leo no titilo ai. E le vai asona nei. Tele fo i o vaenga mai tangata lau tele. Tele fo i o vaenga o vai la tala no lava ui tonu tātou tunu Samoa. O le tele i o vaenga le ua lava le vea i le tūlafonu o le whaingo fie o na alo fia. O le vaenga mōmua, to tele la tō fo le te e ni matanga luenga leo leo. Pe a o atu matanga luenga e whaatino lea. Ia la tō ngā luenga. E iai vaenga. Ia, o te le wha mele le sila fia o le atunu. Ai te tauna malama le le atunu. E ese a lo sila fia i oula ngona mō mawhawhanga. Ese lo sila fia malama le le i vaenga o le tūlafanga. A le ngara whamtalanga. A kun kanga luenga leo I resist. Peke ke e mai kam fai e te fi nau e ke kam fai fo le awone ko ingo kanga e o lava le sio ta mai tu le fa le it's assault exactly o le ngano la fam talanga o le mala o le tu e o fo le vaenga o lo tau ma fai na ia pui le stangata mai le lokaina le tanga luenga le lo tau ma fai te e ma pui ma tanga luenga mai le fatino ino la tau tiuti o ngale ke ngalo ka ingi se tato faingo vie ia faingo vie ia ona fo i ol vaenga le Samoa o atu le mtanga luenga le lo fa mamuri wo atu i lalo le tūlafonu o lona winga wa iai le malo si anga fa le tūlafonu wa iai le whaatananga fa le tūlafonu la tau te whaatinoa ngā luenga ka kia la whanga le mtanga luenga le lo iai sau fautuanga pe iai se vaenga e te hila fia ua le sa o i le whaatino ino ngā luenga mtanga luenga fai muri la vanga Maria ai wa le sila ver ta wala le ta wala lo fa fios tangata lo msalumbia is sorry to la fono ale te fa la fia harboring a fugitive is very important it's dangerous for it tawala I lo le tato no ulnamia o vaenga nano titilo mo fautonga la vela te fa mo tu upele hava noa e li imata mai ta i mtanga luenga leo o lo pomoni sa vea wale kwiki dai si sielo i este telefoni la tu te puina i whara lo lelei o i na e mawhai o na
ave lau fina unga e whamsinunga ma sau whai tionga. Pe a whai ui se vaenga wha maungi ai. E lau sa ola whatino ino ngalunga mtangalunga lelu. Te le tato tabale kalipi e vesa nei. Tabale nga oi olo i le taimine nei. O le vaenga pito siri le anta ua e watu tato tunu. Whai ngaluenga umba e te tau ma whai na ia puipuia mai ia ilo sa. E le ngata ilo sa a olo maota. Mai le os whai manga ngau ia le totele. Tēlo le tātou tunu ua pe ua whaaleanga o le vaenga fo lelo le paka o le tāwa le tunu o le whanua ai le lokaha pe le aisi alam o la whautuanga le tunu ufa mona mole whai au ngā luenga sosani umalawa i sosani mo e malo wainga ina iaro fia le vaenga le mo i lātou o lo whai le vaenga le ngoi a whai e ke sida fia lo sau kawan ni se mea ngoi e fua a whai e ke aloaku e pasi se ta avale o lo iai se telefoni, o lo iai se computer. Le se pisingi si o e. O i le olo o tele na maua ile to tele o alo mawhana o tele vau. I sori ngā tu la fono i o le ngoi, kalipe whale, mare kalipe ingo ka vale. So olo. Mare so lo i ta vale ni, ma whaini se sori ngā tu la fono. Whaisi tele o tātou ta vale na tule mtanga lo ngā leo. Le ngata i ta vale, au tātou pasika. O lo la matia le soifua. O alo mawhana o e mai se fo ia lau telo le atunu. Mai se la vainunga o pasika. O e mau ki ngoa a la vea le pasika. Ia whaftai le tua pe a mawalo se fua ke mangu ai ke mangu miki miki. A o le telo i la tau nei. Ia te le i o le whaafita au ni ono. Whesi mawalunga le whaonga ina o le lao malos. Le u whaonga ina le vai aso nei. It's openly available now. Tele no whanga. Ia, mana tua vaenga lia. O lo whaisu su ngā mtanga luenga leo. O whia sa wai te whanga lea. Mana tua whai. Wai ei lea ta mai wha leo na pōnei. Lea ua mawhai o na whai ai. Ia le ua whai ai. Le tā ua le wha Britannia. O le 3D printing. Ka malea ngā kua i kongo o vaenga. Whai o mwana wha tātia le whai o whanga ngei. Whai loa masingi le whanga. O ina leo lo iele pole ngol mtanga luenga. Le anga e whaafolinga o se whanga mea ka alo. Alo upumuti. O iei whanga moi e whaafolinga i whanga mea ka alo. E watu fui la whaafautonga le tunu. O wake ka alo ni mea e mawalo so i fua. O lo whaale ango le ai le ke leo kai mi e ke wheroro i malau whanga mea ka alo. Ai ono a vea mawaenga. E ave le whaatananga le mtanga luenga leo leo pe ai loa le mtanga luenga leo leo. Wala matia no nato soifua ma saunga lemo. E ka ofia iwe. O i leo lo o tele na whaisi so ngal mtanga luenga. O na awhai atu mtanga luenga leo leo e kuununga ni maase i mai whanga. E rei doi apos whanga me ka alo sa vea ma whafonga le tinu. Awa e ono afia ilo uia fo iola ma saunga lemo. Ia pe te ila was whaala lama se i es tangata fo le ma whaala lama leo leo. A le si leo leo ia nei te ua folo ia ma whao ngā le whana mo i ni ati. La vea le tangata la ewa so muri fo. Le o le muri whanunga me ta alo. Asi sile. But endangering the life of a police officer. O le mea sili lana i titirule. Ta ua i o le vaenga. O le vaenga fasu ma le valu. Section 48 lava ia o le Crimes Act. A whipsa la uno sumatas. Manino i o vaenga. E whaatino i nai mai ave ai le malo si anga wha tu la fono mtanga luenga leo. La tau te whai ai se ngā iuinga. E wha amauti no ai. O lo pui ai ia. Mai i le tangata o lo tau wha tupu saulale. Pui ai ia. Male atu nu lau tele. O na winga. Wa umona ta pena le malo. Wa enga o le tu la fono. E lima ta ita ina ili mtanga luenga leo. Ele nga tūne pui o tangata lau tele. E wha pena fo pui ai o li i mali tamaita i. Malu o le malo. Male lau tele. A o le manino fo ila i o vaenga o le tu la fono le unos fu o le vaenga unos fu malu o le whinga o le tu la fono le valea. Crimes Act le a whipsa la unos fu maltas. E mawhai ai. O na mōlia se ali ipusta mai ta i o le mtanga luenga leo pe a whai lea. Ua ia whaonga ina nisi o ngai o inga. Ua le whetaui ma le tūlafono. E se tau o le vangane. O le vangane pito sili o na tilo i le malo. E le ngata e mana na o mtanga luenga leo ma le malo ina ia pui i lato. Ai te tau fo i ona pui lea. Lea tunu umalo lato saunga leo. Kad whakai kai lawa i o le vanga lea. Pe ona i tau ua. A whai o le usau le wala au se tasi o le ofelo e ma se whanga.
ai watu mtanga luenga leo faasi dima ai le fi faasi dima ai le fi ko o lunga lima ai apase mai le fanga i lo ula ngona wa uengo ki le vale tu lo fa fonga le tu lo fa fonga o lo na winga e ma fai la lo tu la fo pe a fai la vo le si alo fanga ma se singa yo inga ma fai ona fai e ma fai ona o fa nga ina se vai ngo ya cha u te milia e fa atino singa yo inga e ta fia ila ka kale tu pu ya ila wola ma le soifu o le lauteli ai a fai la o le ua kwaku wo bala waku ungo lima o si ta i le tangata lea ai o koe anu wako la waka o koe la o laku koe ku i tu lor fa fonga la tunu fai mai lor va enga no suma lua tato tenu tu la fon ai la waka lo langa moria o i lea o lo feo lolo uso matu fa fine o mtanga luenga le Pasifika ma para langi mai la tofo la utele la vir Pasifika o lo la vela ve la lo tu la fon o faisi malo sele o le sau ne o wo over to ma vai ngol tu la fon sa tau o i no la le police brutality excessive force o i le va tu fa tu anga ile tu a fai te si la fia o le fitaui le fa maoni le sa ona fa tino ina nga luenga mtanga luenga le avelo fekio ye se ta wo va nga le anga ia ali mata mata mtanga luenga lo to fai nga luenga mal fa maoni peita e ia fo inis na tu te fai nga luenga o fa nga le fa nga ko ingo fa nga tu mai le nga ta fo le ta o mana tu ta tu o tatu o tangata, we are all normal living human beings. E tatu te iei o tatu langona, tatu te whalili, tatu te whita, te whia tau i masui le teimi se. Langa o ese leo wa tāwa vai o oe e te vai tu la whono o tangata leo tangata leo tele. Tatu e mai tasi ai le mele o le tāwa le fo i lea e whata mala i tatu. Awa onis e whata mala i tāwa le loka le avesea mea ta wola ai tono tavale ai wo umana insure tavale e ai foi la closes o company insurance le la tutu io pena va ferna ana o lauti te ina ia maluti ale tavale no winga it was locked properly you took out all the important for little assets or like tono tavale me totino ya na iloila ele e mafai no toi mo mai me na te munu na dia ai a fai wale fai lo tu te ta una loka vale le ta ya lo no vinga toi nga mela e tele mo wal fa nga na fa tele vai ga le we ta usave wala nga ile fa fita uli le lo fai initial tu lo tele la vai ya mo fia ka usa ngo ko ngi injo le se ka nei la via me fora nga muso ko bon o we ke lo fa ko ngi se me lo ka vale su vai o mo o fai o tu ma o le winga lo fa mtala nga voi le fai me mama nga yo inga mal fa ma e ke mo le leifo ele ya se vai nga e fa le to o tu pero o le afil me la e se ta o le sifo ile a pe ko ko ke mi so ye kai lo ila ufio o we lo mo sa ku pe lo kam foi le e tu le ma fa manatu le tenu e ta ua le faio insure ta tu ta vali e se ta ua ele ngata la vai e vai ngai pe un tata ua ngor ka al te me la ve ele ta e sefe ia oe mai le kele o le ako lo ma fo po ila ko ngir ka valenga e so atu lo fa fonga le tunu ai pe fa fe fo lo ta valenga so le stanga manatua o le first o le third party insurance po le vainga le ta o pa ki do ko e ye si fa itala titia o le insure le lo te lo wala ngai fu e nei tanga te ia la via la tu ta vale e ma fai e on ko kongi o le sta valenga le anga ia te oi ai le ka vai da ka e manga ia al fu kava fudi al fa solo a ko vanga a o vanga pito silon ta wi te ono lo to tele la tunu lo vala mai o mana mia le so so ni e o la fa singo ngar vanga ia ai le a fa yo la insure lo sa pa o vanga ta o fa lo di pokin tanga lo ngale lo a vakurungu mela fa le yake oi avel company insure kule company insure ai fa lo ta e sto i do vole o mana tu ni tato tala lo e sa la na van vole tang tal tala mai a fo ile
Ilana ta'vale vole al insurance fatu e musu il company fai. Ai ala no foi atu. Il mutapul ne o insurance ta'vale. Ia vale nei la insurance ta'vale. Ele siolo. Ma insurance tato ne fiu fa ko vasi insurance lo so ai mo musu tato. Ele masali to inga e masalu salu pe ka kiri ma ila vele se fa la kupu ya e kusale mal kaval se fa lango lunga ele mea ele tupu tamo ele la ve o se pingo of kaval mole ai sa wale si o nga so ora kaval ai solo por vanga pitosin ai mo wala pa mo na fa mo ale si la mele o masali il tato tu o mer insurance for na lose for fight tula now the insurance if I have SMA looked at vale my lot for only 24 hours la uma lora na kia ilo e ko insurance vanga ta wona o le si vaenga ya o lo festo telo tato tunu o le usta ia pe tu la fono al famsinonga o fa sign yo no to feo ile tunu lungo awala fa mai na ta vale pe a failia mo le se la singi lua o lo fa solo se fa msinonga ele mfento tanga fie tava malisi mainga o nisho ila to wa e se ala to laisini o no nisho so nga to la fono lo la to fatino ina mana tu fo isa vea o lo tu ava no ma lo man tanga lo nga le ya te Samoa e de tele o fa fita e so kan fa ka mo nei on tanga lo nga le ele o yai so laisini ia ona batule ia te o le avanoa e te halu i lo la po lo mo te po fen meni te malanga di tavali mo mua e bakula usala o le sala lena pinga sil kursila fasela ai avatu e mai inga o ia inga sala le fa pia ola avakule lu ma singa pe ma singa fo e te alu su elo la sene mo ona fa ale ya nga inda lo la ia le o le sala lua e avatu e mal fa nunga ia te o Samoa e le mawhai ona e tui tango fia se ta'avali. Se I longa lava e maua lula I sene. Po le lena o lava ane. Peita ian. O lo whaatamala lea tunu. Mua. O le alu su e lai sene. O nga kokongi e le o le sala. Lua. O la ufe feo ia ki nganga I lo la ufasa. A la feo ia I ta'avali le se lai sene. O nisi la nei o vaenga ia afi ai oi. O le taimi atu e mawai o mtanga luenga leo. O nga koso leo la ia leo lau tabale mo lusu malwaluaso. Lua, o le a e tula I lo e le whamsinonga. O lo tula I le whamsinonga. O le upumoni. E ongo au kui le ongo ma Singapore kausanga. O le la koso I lua. Lo whamsinonga. E tau mai ai I wale mwhai alanga I koe whelua isia. Iskavali. Ia, aile lope e maua mele kala ngal whamsinonga. E te tongi se sala, seisi sala, po nisi vaenga, o lo na winga. O le keru whamsingonga, a le whawhaku ulu lo mawhawhau. O la whawhenga kongi kupele a mai whawholea. Le ta'avale mai mele o loka. A whailo umalusu malvaru a sole au le isau kupe. E koe whapopolea, le si tau po le pidi. O le nofuanga o lo loka le ta'avale, storage. O nisi o ainga, o wakumale luafi. Le tupe, aise a, Ine ke e o le vaenga ne te tongi au. Wala ona e o le vaenga lea. O lo whaata mala malo le usta I o vaenga. Mea lai titi ala matau. O le si fui la vaenga. A whai ua whaasaun e toi whelua I le ta'avale vaenga mua o na lea le vaenga lea tatala noa I lua. Ua maua o sa e whelua I o na whaamona mo le Samoa. E le te tauona e toi whelua. E te tauona e usta I a pia le vaenga lea. O lisi vaenga o lo ko se ka vale I la tau le o lo tutu ntanga luenga leo leo. Na me se la ila ko wi ona ta vale. So like ka vale mo mua fa ipa mo ku fa sal vaenga. Loss of traction. Por fa ipa ule lu fa sa nei. Ma lo so lan ntanga luenga leo a tuli ntanga luenga leo mo muni oi. E ma tu la fono. E ongo masinga. Le la no ka lusa. Stebi umi mai ono no winga. Mange folenga nga kia lo le pasi wala lo ka un kape sing. Ele nga kana longo masinga le. Ai ke koe kuru mo fam sino. Mo ila to fa mo lo yer ka kola segi pinki o so segi pinki.
Yeah. O iso le senge pingi. Ngal green card le. Mana tua, o le lai senge pingi kini nei, sa ve mal vafonga le tunu. O le lai senge le nei, nao i lātou sa maua, ua maua lunga le ava malosi o lātou tino. O ngā mai le lai senge le ia te, o i malo lai senge le ia. Pea kau pingi, mo ilo fora ka mara Pea se lai senge pingi ki o le ni. Mana tua, o le lai senge le ia. Ma fai mai le tu la fono lai senge le ia. E le mawhai lava. O na iai se sua ava i lo tino. Pe kasi ala momo ai mawai o e koso ai au. e koso Ioi, wa fa asao e tau fia. Lua la o le si vaenga e so oi. O le au mai o le masingi le ta o le alcohol interlock. E fa pipi i lo sa. Samoa, se wa iai fu kanga ko wala ko fa iai winga fa le manguia. Man tuol masingi dia. E nga o oe a le iai le sengene e ke feu ra i fa mau kingoa. E lo iai se ava i lo ti. A iai lo se ava i ne ula kako kawa. A o foi kera ku fai tina ola inga sa o feu ra i a pa per kakawa. Mana tua e te tauna e fa tino ina. O le kaime ke ave e se ina masingi dia. E a fe kala le sala. Wa vai le me vole pe con se no se mango se iao po se la mo ile va e pa u ala ko pu e mai le mango e va e wa no for mango ka vio fa ko va ai ngi sai kolosi va pengi le mango la i long pu a fe u mai ko o le mango venga ko si pia e kalo va pe no ya fu ko muri vole a fe u no mai ko a fa ya ko le ora kumula. E se le whaingo fia o vaenga i pēno ta ule fia whine wala no ta ule vaenga le tu whemalanga inge lungo de tabali. O na o leisi dea mafuanga pito sili na tele ma maua lungai le mo rio tātou tinu. Vai kako lai sengi. Vai tātou lau sengi ta ule. Whanonga le me ta ule pink license. Olo iai. Iai. Ia e duanga iau le sengi. Mana o le si vaenga tā ua le atunu e me se mātua. O le tū la fono la vaia. E whaasa ai i la tau i la loi fo le luas furu tausanga. Ona tango fia le ava malosi. Ma whenua i kāwani. E sa. O la leias, o se fururu a kausanga o verua i onga. Pawa no kanga fulu lai sengi le baru kausanga. E se rar tau o vaenga ia. Pe o vaenga ia o manatu e mai le fia fine nei e tāti tala noa ai. Ma wha manatu i le atunu. Mo lo saunga le un. Wha mo le Samoa. Manatua o lo ier tu la fono fou leo la mataina ia an waru i tau sanga fou. O le a... O le vaenga masane o te mine i ono masina i te whaatali ei. Mailo lai sene muamu, o na mawhai lea o na sua lai sene no na lua peitai, o le tausanga fou, o le ala tausanga, le vā. O le lai sene no na lua, le lai sene munumuli. E whai le suenga le te mine nei, o whai e tasu suenga ave ave. Mai se fulu valu masina i te whaatali ei. Pe a whai e lalo i fō, ma le lusu lima tausanga o lusu i fua. Ai ma whai o na whai au a o nga whai defensive driving. E kipi e lalo nisi o masina i nei a uane i umi te le lau whaatali. O le tausanga fōu, o le ao le a nga uma lau le sene mua mua, tausanga a koa uma nga su ele sengelunga lua. Whai mailo martu la fōna fōu le lai ai. E se fulu lua masina leo le a e whaatali ai. O na mau ai leo lau lai sengelunga kōru. Ai le to e whaia sausu e ngā avi avi. Right. E whaafōlinga sa moa le pumonia. E whaafōlinga e whaingo fie le tātou tilo. A le upumoni. E iei avi o le vaenga lea. Whai mailo ma le si vaenga o le tū la whono lea. Mai te tonu leo le sifu ma le lua masina lea. Ai mau ai o e whaakasi. O e wherua i onga. Po e soli e se tū la whono lo lai senge le prala se vaenga. E koe whaapopolisi i ongo masina i dunga o lo lai senge le. O lo na winga. A whaakorua langa maua o kausa. O le sianga ongo masinga. O lo na winga. O vaenga i leo te whautua ina lea tunu. O le taimile nei le tausanga nei lua whilu sumalunu. O le taimile leili nei. Su e lula i singe leo leoa. E leo iei. O lo i e tātou wapanoa. O lo mau i e tātou lai sene learners. O le restricted. Ma le full lai senge. Malo. Whaatino le avanoa le taimile nei. Manua lo maua. Ai le isu ia le tū la whono. Ia o le si vaenga o lau lai sene mai fafo. O lo maua le avanoa mo tātou. Ia nei vaenga lai tina.
O tātou tunu e whautoi nena, tunu e le o atu fwoi. I whainga malo longo ne wiki. Malo whawtitiri la vai lau whiunga le malo le malo, sa tini tumanuvausi ki asiu, ia, ma le whapoponga o le tātou polo kalame, o oe ma le tula whono. I le vaenga e whaingofi, i le mata mata ma le whalongo longo. Ai au o na tala le tula whono. Ia, o le whautautanga tatau, o le whautautanga poto. It is all simplicity of your common sense. Ia pui il tanga tai whamalo fo le fo i vai aso, lo whangia fo i le tua, ia le angatu mo le whai ungo le vai aso. Ma se fo lau sa pati i le fiafi nei, pe angoto le la. Ia, ae la fotuia, tau lunga me oe, le tau polo kalame le so. Whautai lo whiunga sa vea, ia, lo to whunga mōna nei tu la fiafi ma tātou polo kalame, ia, ma la tua fo i Samoa ia tātou numera masani. O le tasi o tātou numera le, te wala awil mtanga luanga leo. I se whaara lewa whaafosa i o lo tupu le te mire nei. O le tasi o li mara tātou numera le te wala awil mtanga luenga leo i le telefoni. Ma leo penga te whaailangi ai leo se whaara lewa whaafosa i o lua tasi. Tasi iwa tasi o walu Faiva e maua le sosani mo e sa mo se o lava se vaenga. I le ngate i laua i ata tau. Ia e me se fo i o nisi o tūla whono i e malam mai. Whamni e le tūra tātou tunu. I le nei tūla fiafia me se fo i le weekend o tāpena atu iei o a vaenga o le tau. Mana tua. To the conditions are. Yeah. If I follow say for I swing on the top from nearly to the weekend, or the tato to no weekend for 4 manuia, ia ma le fine muda lo for le tua, tato to fe la elevate so fo. So for me manuia. Ia, lena o tawalunga tua ia le polkalambe o mal tula fo no pa fa mo mo pa ia maulunga tato to eleva pe la ville tas. No fa mai la what's your emergency of my o le fuimu. Na va tule le foi mo ai fa mai se fa mo le mo ku nga ia sa tini le tu mo va ele fa ka wan pan ke ya ya mo ele fa ya lu nga o ele foi mo ai o le upu moni sa vea ya a fa pele e ai sa credit ke vidi mai ai a le kama sintato fe au text mai ia ona vala au ku le ai lava le se lengia se manuma sa vea ko kongi ia credit risk ka ko ke fu Rio Faiva. Rio le tua. Sai fu. Tato wo ele malo longa foi mai. Ya ona tato se ele ya tato telefon ya mose. Ya le tato fa so fo I mata upu. A wale nga ngai fo Faiva ile dei ya so for really. Aso bubu le masina o me lo afi luas ful maleono. In this update, a jury's found 2 men guilty of the murder of a homeless Napier man and 2 others guilty of his manslaughter. Open Justice reports 58-year-old Boyd Taylor was found unconscious on Emerson Street in December 2024 after suffering multiple skull fractures from an assault. Today in the High Court at Napier, 20-year-old Trizan Henare, 19-year-old Takarangi Kumar were found guilty of murder, and 34-year-old Ruahune and 22-year-old Tuarima Alexander guilty of manslaughter. Security camera footage captured the 4 punching, stomping and kicking Taylor for more than 2 minutes. New Zealand's calling for a ceasefire ahead of thinking about joining any mission to reopen the Hormuz Strait. The government's been given initial info on a proposal from the Trump administration to open the shipping channel. Here's senior political reporter Azaria Howell. A spokesperson for Foreign Minister Winston Peters says potential participation would be a cabinet matter and would be contingent on a sustainable ceasefire. Officials have also been in meetings around a separate mission to reopen the strait led by the UK and France. The spokesperson says it's crucial that freedom of navigation's restored to the vital seaway for our global economy. A suggestion housing built in Christchurch has previously written off residential red zone could be exclusively for first home buyers. The City Council's identified more than 10 hectares of land where thousands of homes were demolished post-quake for potential rebuild. Phil Major's promising there won't be wall-to-wall high-rises built through the entire red zone.
He says it's time to be innovative. Do we give it to housing providers to build houses on it and sell it to first home buyers? And we hold the land and the people only buy the house and lease the land. We've got to get young people into houses. That's news. In sport, alarm bells are sounding over the tax-free status of the NRL's new big spenders, the Papua New Guinea Chiefs, when they join the competition in 2028. New Zealand Warriors recruitment boss Andrew McFadden is worried. The reality that's hit the NRL this week about how it can play out, there's no chance for clubs to be able to compete with the money that they're talking about. An upset in basketball's NBA playoffs. 6 seeds Minnesota Timberwolves have knocked out the 3rd seeds Denver Nuggets in Game 6 of their first round showdown. The injury-riddled Timberwolves stunned the Nuggets 110-98. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ua loi loi suiti sua malie pe yo se poi ninoi pe yo se loi a siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ua loi loi suiti sua malie pe yo se poi. Pelu
Se lava ua e o ti Se le mna o li sa pasui le au ngai au mai le masala Mole fa chali mai e po a e na te unga Faiva avale ia toi fatalofa ma le agaga faaaloalo i le paia mavaluga o le faafofoga tapua ia ma se foi lau sila mai moa i lenei asafaraile ua taualuga i ai Faiva o Samoa Gagaifo i foʻi tiuta ma Faiva o le atunuu i le agata i New Zealand nei ia faapena foʻi i Samoa ma isi tafa o le lalolagi o loo no piaʻi ai o tatou tagata ma le atou savea ia faafeiloaʻi foʻi i le tatou malo faaloalogia i lenei foʻi auauli o le asafaraile tapena atu ai i tatou o le ale mea lea le aha tupu le aso taeao le ale pomu lea la paa fe pai le pomu o le fionga ya salama tua Robbie Lawano ia le toi tau whailo foi le atamali o ia o le ali i whaton city o le tatou company ma le pule o le La Sea Air Freight o le exporter and importer o ia na te whaulu fale mai ia o loa i te tono le atunu nei ia pe whauru fafo foi o loa mo sa mo maisi atunu o lalangi o ia lea lena ta wala mai ai le tatou container foi lea sau sa o lava mai Samoa tau nuu mai a ao o tama whanau o Samoa to e tala matu i natu ma whatau i natu sa o lava ina mamalu o Samoa whatalo whatu i lau fiong salam tua maloli le soifo manuia whaftai fo i le tali wala au whaalo alo mai. Ia, whaatalo whaatu lau fionga savea, ia po lau fiong fo i le atau le sa, ia whapea fo i le malu lau whenga luenga o le Radio Samoa, ma le Gagaifo Faiva. Ia whaatalo whaatu se o manu, ia mese fo i le sa tini le sa lua tala noa fo i. Tau loa fo i e email tau lai sene piniki. Ia fo le mele leo, o te i o whalonga tu ne, o tau mai, pe o tau mai, pe o toi whalonga le. Ile a fo ile me le pusi lanu pinki fo le sa ta ai te ke rodia so ya ai ma lot sai fo a lot sai fo man via na mai lo vai aso ya vi e pele ali ya manuel vai aso ya tau malulu mai le to atunu ya le lava tau fai ale fama malo o pe o ta matai fo na le we ne o le Faiva to anga matua ia ma lo Faiva to anga fo le titi ia au le tau le melenda wa pe o se tala fia le na tu matai ba mate tu ina le tunu to titi lava umal container taro le na mai sau o mai Samoa ile Strauss ta pe fo i ma le math ia ma le so mai le fionga le di panmi sa o le ia le watu o nei le tolu vai aso talu na whaatau ia mol sila fia fo le tunu o le tolu vai aso na o asto nai lava e tolu le ua whaatau talu na oso le tato cyclone ia sa mawhai fo ia na whaatau le aso na fua le Anzac mal manatu whape le inisi o mai ia o te whaftai ma whaamalo atu le malu le tunu o loo o loo support mai pēr le container lea mai le matanga luenga le Strauss ia ma le math ia mese fo i long sua le li palemia le fionga la auli le mali atoa ia mese fo i le malu la tunu olo au mau nei i New Zealand o le vai aso le nei de toi tali wai le fionga le li palemia o la fionga ma unei ia ma le vasenga fo o le autu stala a Samoa o lo pia i manga lue ma tautua atu ia o kilani nei New Zealand Samoa le tatou feilo inga ma le fionga le li palemia ia ai mo atu la o la lua tala wana mai o le lua tala ia matou matou fa so ma le fionga le taitai ia e fengo fie lava matala ma le fionga taitai ia paula va le mesa fai o le update o le fionga taitai a wa fo i le tulanga le mele o il tatou talo ia also fo i le update atu le malu le tunu o loo mai pea ma lang sua mai le pokalame nei ia ina ua whamatala atu le fionga loo toi titi motu le container se fifianga le sili na le li palmia ia o lai fo ia transparent uma
o mafoina faali le fionga laulin mali atoa ia screenshots o pay many. Ia mo le taimi nei ua tolu se fulu lima afe New Zealand. O mana lafo I Samoa. A wafo ia you know o tuunga sa ia. Ia tamu fai pia ma o masavea e whaatau le tano. Ia ui lea o lea lava tamu fai atu. Ia so masalo se taimi mua le nei ua reach out mai le malo I se le private sector. E te soani. Ia o le tūlanga sa ia na le kilia mai tu al container ale wo mai fo wa farmer yo ko seller ya yo wa lo fa pele manulele I malulu tele le tau ma li le faftaidi le wo fionga sala matua no to mai fo manga va ai le wo fionga ma le company wo so di ai le malo ya ai le ngata fo ile na wo fa sawi nai ma sefe ai le telefo ionisi o se leni mani tupelanga o le mea amata leo o tatu anga iai ya mai there's a lot of sacrifices that needed here and to be seen with the service that you have provided. Watu ele fa malo le fa tai I lau fionga a wa o te loa. O le mea o le solo tau e a uina mai le mea lea. E le te tau ona toi motu. E te tau on consistent and sustainable. Ale lei lava le forecast mai Samoa. Ale lei fo ia tato fai pule wai mantue 5 sutasi ai tu malo. Pe ona ta whaasoa. O le talo sau mai Samoa. E le se talo, e le se lanu o le talo. So o le mea la e tāua. O so se I tū lava o Samoa o loo mawhai ona whafso tai le matanga luenga le Strauss po le math. O le awala le nae mawhai ona na sau le talo po le mea mata. A wale a mata le talo, ia le sila sanga o le taamu, ia le sila sanga o le ulu. Io, a mea umanei, a la vea, e tau tala le pepa. E le fasi pepa o le phyto certificate, ia po le frozen declaration e mana o mia, e tau foina alainia le Samoa math. Ia line ma nei New Zealand o tātou le au mau nei New Zealand. Ia, maari la. Ai maise, o quarantine criteria is tau le family ina ia maintain ma ia fatu mawina pea le maua lunga o le quality o tātou o loa e tau nu mai. Ele ngata mo le felesi I le fofonga tau mawhole tunu. Ai ia pāleni maunga tusa matula fono a fo ia ale nei tunu. O le saole. Saole lei. Pe ona tā whaasoa le matanga lava le tā pokalama. E mana o mia lava le mea ta o le documentation ia align ma le Ministry of Agriculture po le primary industry nei I New Zealand. A le eila pepa na ia e lofo ina le tā ua o le atunu Pasifika me se la Samoa I le credibility lawa iai o awala ia export mai ia tato o loa mai Samoa. A issue le leile phyto certificate po le frozen declaration. E tau le leima maka le ia Samoa. Ia awa nei a mai tato o loa inspect taimi uma. Mo se fata te inga lal tato container lea. Sa whaile MPI 6-sided external wash. Ale I o mai le MPI inspect. Ona. O pepa, o labels, o mea umalama sanga lue malmatanga luenga le Strauss. Ia ua mawhai ona lato providinga ia pepa ia le mawhai lona a mai tua tato container. Malo whaftai, e le ngata le nā. O le lalango mai o tātou au whaasa le lau, ia ma whaalau I loa I fo, ia le tele, I le mamalu le turu, e pēna iai tātou polokalame ngā Gagaifo Faiva le tāno ava le tauta iai, lupe whaalele tu le epa ma tupai, o le sunga siata, le sunga le ataua, fui maono mai lato. Ia, ma le to tele la foi o na isi o lo so mai ke wa vele le tato talo Samoa le wa mai unite fa tasi la fa sala e lalo le nei umbrella tasi ia matanga fie foi le vai atu o tu mai foi le fionga vai malayo asiata io la unga foi o talo ma fa tanga o talo ia wai mo ia masalo ai longa ngai se manga siuso. A vol me na le no foi tu na tama talo va pene vo le po talo na sa mo mango seri inga ai o le uli le leifo ia salama tua io sa le tato filo e manisio fa fianga inga
manisi o lātou au lotu, tātou wheloa I fo I ma le fionga le I kapteni sinia, Captain Whalawe, e Lamapuni, ia, ma le toa te le lava fo o I lātou le malu le atulu, o mai mamao mai le lo, Porirua, o mai I Rotorua le na malanga mai ina nisi vaenga. Ia ma le anga I le utai Helensville ma Aukilani I sifo. Mawaiuku. Ia Mawaiuku. A le fo vava ia tua mata na ngai mai ia le au fai business. Nau pule lea. Afa pe so ele uso no e langa business o le Grand Market. Ia Grand Market sunga ia Wahid. Ia ona foi fafsota e mai I le uso lea e ala mai I lau fionga savea. Ia fa pe foi nisi foi o paanga awa o te lo nai fa tau na le vai o le ola. Ia monia. So ina ua fafsota e mai le uso lea Wahid. Ia ole tala lava na fautua iai ia tutusa lau price ma le price le fa tau e le farma I Tidal Road. Halu pe tatou le 2 for 50. So o lea laua talia laua mawhaftai fa mai si uso toi titi umanga talo na abe. Ai tolu tanga te tele lava. Ale ri. Ia ta ua wa oina. Sa avea ma Tassie Market. Ia la ua whatawina nei le uso Pakistan lea. Ia mai ua ta ua fo I le anga ia I o le tātou. E mua fo I ma le tātou vai o le ole. Na, ala sto nai nei fo ila. Le fo I na vava aia sole. O nai a inga ma nai whala popotonga sa whatawile na tō keke pua o le koko leisa. Ia o nai pai. Ele I omi la wali. Ele a tōse I tūla ai uma le tōse lau a keke pua ale sunga a tauiri I lato. Ele a tōse I tūla ai motu. Ia na toi alula I whale o tauli ili. Toi ta pena mai le si chili pene lua se lau lima sfuru. Ia e fio mai fui taulili. Ia o lewa na lainga atu tangata. O umana wha tau pe patalo. Ia la lau wha tali wa uma fui wha tau le pai. Ia sa e fui me wha ausi. Tele fui wha ausi e nai ai. Ia le umi la vai motu. So e loi I ese le lango sua o tato tangata. Mo tato tangata. Ai o sa whanua le fo I lea e lau fionga salamatua. Wa creating space for our families and local people. Ia mai whatawai na iau tō oloa. Ia, nai tau mawha o le tae au. Ia, e o atua le teimi wa tapuni e le tātou container. Ia, o mau fōsin se le ni mo le tō na I o le sala tau ia. Ia, o le uso lea tauli ili le sa whelangi ke pua. Ia na wala o mai le tae o le sa. Na maua le maa moe saka le sosi. Yeah, ngai le whaalifutanga. So I think it's more of we are creating the opportunity for our Samoan business owners. Well, tato, we're all about buy Samoa made or promoting Samoa. O nei tamai whale ainga ia e whamai e loa se lau, le tolu se lau le tau le marketi poloka. I le night market, po le marketi o tara mangede. Ia e fesili mai pe fiele me e charge o fatu le e free to charge. As long as they say sample fa ausi ke po al farmer. Well, ava makoe. But whatever they make, they keep. Faftai fo la nganga le lei. Ia mo fo ina se le ni mo na yo tato ainga malato business la itine e kasi al ka ko va ku. O ai o fo le lo tau mafafua ia le langa fa ausi mo. Mai ngfu lang ko ko nga ka le pio. Pia o te standi e pia po. E ke masangi. Ko masangi ai o i wai e mo I lava. Lenga whaasisi lako e asiat. E sale eisi. Iau te loa nga musu mai te fa mai pe mo se sample. So nga a whape o e whafonga mai te. E lako tae a watu le tau o lau pe pakalo. E le sample e leo se a sambu. Ia na tau o tele. Wa vefo le talo. Ma isi o lo o muli mai awa o le nganga le nai lau fionga ma unei ina ia ele na o le tau o la ia isi o lo le mwhai o na whawhao mai container ma whaau le whale mai tono le tātou ele maketi au kilani nei. Ia o le taimi nei o umafoina whaasoa le fionga le li palemia ma le matanga luenga le Shross ma le Math.
tato toi tilo le tato ulu, tilo fo le taamu, o le wha lave o le melo taamu, a wha pe fisi le taamu, a e leanga le fisinga, a e tuulo le aisa, a wha pe mix taamu na malesi taamu, ia o lale me tupu, whiutia. Ona a tōlo la ia le maasina le freezer, le pepa kaamu lea, ia o whiutia lava taamu. So, o le whautuanga a wha pea we o loo fisi taamu, we fo i o wha mātalo, ia tangai whalei ai a wai e tasi lava le se o le fisinga o le taamu. Ia, whiukia a kōlo le skako mea, ia oila o mei kanka. Ia mei a kau. Ia mei a kau. Ia mei whama. Ia mai o waka whakau mo ia lau ngukuma lau vema. Ia kei wāna ua pakwafi uki au. Ia, le nei, wakaru sia wake sau sisi pia fukia se kāmbu ma whapea ngā mai nguku ia kia. Ai, o le si mea tā ua lava. Wa vea fo le talo. Ma wala ua whaafealo whani ai le tātou tunu. Ua mai whaatasi le se talo le HRPP, po le SAP, po le whaatutu le tusa. Mo le talo le atunu atoa. E mai vaenga ese o le atunu atoa. Ia lea ua vea fo i wala tātou te whisota. Iai, ma whaalo whani. Ia ma whaatau le talo. It's only neutral. It's a neutral product. It's for Samoa, and it's from Samoa for all of us. Yeah. Nothing to politicize the political, instability, male uncertainty o lo iai. O le o toa fi mari le malo, ma o se fo ilo na safo lau. Ia ai o mai ia, a vele talo ma se me to e whaale le ia, ma ia eilo, o lo sao le talo lea. E toi alu sa o le tupe lena la fonesa la le o se lia le tors fulmon tupu afe. I tanga ma lima o tātou matanga ruanga ai maise o lawa umana tongi whai whātoanga o toi fo i whai whātoanga i o lātou ele ma lātou wati na e whātino sao nua fo e whalau te lelu na mtau. So e fo i lau whai whātoanga sa to tongi, e fo i le si vaenga sa tongi le awha. Ia o la so mua lava le sa whātau ili tano. E mo ia le mato agreement ma le SROS e lafo pea uma le tolu Faiva yaso. E ui leo, te le mana o e tau fin tupe te le whapena. So, nga uma lava nga mo le tupe, transfer sao, o receive mai le fionga ia fiso, fia me, o i o lo CEO o le mtanga luenga SROS. Ia le copy uma i tonu ia minister, o lau whenga luenga, ia e loi i, o le alu lava le tupe, it's new money. Tupe fole wa enter i Samoa. Ia le si foi me lei ai. O la wa amata o na toi tilo le matanga luenga. Le asisi awala mwhaina wha le lei. Awai o talo umai ia wha atau. E le o le lei uma le packaging o isi talo. E le lei lava le malmalama le atunu. A o talo ia le sao li lunga le tato lalo le tato whali ia. O talo A talo na. So A grade uma. O talo sa mo A grade uma. Ia aia wha pia lava ele awala le repackaging. Ia. Ona tau fōlinga la le tau langu o le oxidation. Ia ai le lava se talo wa sal fa pena awai o foi atea ia te le mana fa tau se talo ele o le lei. Ia. Moa lo ainga. Ia se sila fo ila sala le na fa ila fa tinga. O se fa alifu le na e tapena ina. Fa amatua pi ni wai mare meole. Talo mai I le container. Ia. Nala na fa tino ele fiunga salam tuolum tau pulea. Ina ia o mai tangata. They have the chance and the opportunity to taste the actual taro that has been exported. Ia le mele a tātou. Ia vaila vai atu kauma mawhanga ilo matua mai e ka I maporingi kalo. Ai mai se wa whaalifu ai ku I marakale. Ia wa uma le whaalifu le sala tau ia. Tata le noe le tau. Masani mo le aswa taiao o le taimi mananofuanga. Ina ia whamana tupea I tātou tunu malanga whalona. So o le sona fua le sa matalai, public holiday. Le na oso lo le special. Ia wai mantua nau mai tau mate le tunu whapea. Ai longa makala. Ia mo lau sila fia. E a whale fiku mau ke ako e whaakur whale ia. A o levan kuku ia e singa I ainga whamai o. Ngā mako whaalonga whakakala le 11. Ia ngō mai pea. Yeah, so what can we do? Yeah, o mai mamere cash. So la songa fua
lea na whaasisila atu. E la whele special. Mo le asunga fua lava lea. Wale 2 for 50, awa 2 for 40. So ona alumia la ira 2 for 40 lea. Ia o lesi vaenga e leia sisi fisiri. Ia o foi tato o tato tangata e fie whaalongo tele mea ta ole special. Po se mea lofa. Ia na tele foi nai ainga na whaatau pe patalo e 5, pe patalo se furu. Ia nei foi mea lofa whama wana ta ole le special le afoi ole mea lofa mea savea. Ia mal mea lofa mai asiata. Ia savea special, asiata special, farmer special. Ai te tauna more than 5 pe pakalo e whaatau. Ona mola ele special. So la songa fuala lea whapea I longa I atu nisi. Ia awha le 5. O lai mautei o. Lai mautei o whatever na fi o le whane. A o le o tae au. O le 5 tolu Tidal Road, Mangele. 5 tolu Tidal Road, Mangele. Sina fia le mele I le Temper Zone po le Rogers Nursery. E au tawhatonu lava le kapaka le mautei ai. E tui titi a whafsanga I mamalai ola mga whanga. Sa o le. Ia o tae au la, ona wa telefo I le maula tunu whamai. Se whaman mole farmer, e nisi special. Ia, ke le lopo lar koe ngā kali aku ei o whakuro, ia se I whaakali ia le pokala me ma o masavea. E mwhai fo ngā ka o savea special. A waka e au. So, o tausa iai e 2 for 50, 3 for 70, 5 for 120. Au tae au, ona o le savea special. Ia masalo leo le build up lea I le Mother's Day. O le ala a 2 for 50 pia. Ai 3 for 60. E sili la le leaonga, le worth. O le whaatau lau 3 for 60. A wai nala whaatau tai lusu ta lau pepa. Ai mo le malo le tunu. E le whaatau a tai tasi individually whaamon mole. Ia e cash foi. A wai e le SF POS machine ma ua masavea. Ale au Faiva atu. Le SF POS whaamon mole. Ia e whaafte tai lava I e o loo mai pe malato cash. Mo le whaafaingo fie ina o le matonga luenga. Ia ale o prices na mo tai au 2 for 50, 3 for 60. A e a fio atu mata atu le savea special. Ia na e lola ia e tolu pe patalo I le ono sultala. A tu mau peisi ia wai o dairies mafalo lo fo ia. E le nofo pe ia la watu to special. A la ko e luo fangu susu e whaakau malo kanga pageka. Ia rengi special la linki e waki au ko. Madi. Ia la fa onga lo special mole. Tai o le 2 for 50. Amana ia ni Faiva atu anga. 3 for 60. 3 for 60. Ia. Atalo fatu nai fale o loa na sa ngai mai o le Grand Markets. Te lo le so tai au le emfaina ngai mai le tui sa mau catering, tui sa mau restaurant and takeaway. Mai I Avondale, mai I Dominion Road. Ia, whapena fui ia le Pacific Island Food I Avondale. Ia, aere ngata fui lea. O le sunga ia le tio lapa. Ia, whapea fui ia le lato fui whale o loa I Manurewa. Le vaenga leo le Ulutoa and Sons. Le o tau. Ia, ona I whale o loa pisinisi na Sunbell le fionga ia mta awha, Sunny mta awha. Ia, manito tele lavo I lato. Evelina's Polynesian Food. Ia o Tara. Ia, le pitonu o Glendon I Manurewa. Malisi lava vaenga. Si vaenga le I Puinui Road. Ole BJ supermarket. Ia sa atu fui whaatau lato talo. Lai fui sali ole talo Samoa. Ole mato fui tu mato talanoinga malato ole 2 for 50 pip. Awalava ne ia lulunga le more than 50. Awai ole mea na le inkia ma le saina lai whai taimi nei e whaatele le lato margin. Ia e okay ka ko kanka Samoa. Malo, whaftai. Ono le tata ibisa la matua, se toi wha popula I fo lau telefoni iai I le mamalo le atunu ua to teleani si e wala au mai, ia a o la fo tata pena po lea le me olo iai le mana onga ma le whanonga ole. Pamalo more lau telefoni. Ole 022 091 6352 e moa iau le telefoni e awhaleiva wa tapel telefoni al farma
ai fa mon mole se umanu a fa fonga mai ina na yata na email ya tato on air from Monday a fa pe mafai ni yata se lua pe tolu se I sila le malu la tunu I le tata mafainga fo I la songa fo le Anzac holiday ia ai o le 53 Tidal Road mangele ia tanga I fo le sign le open ma le Taro Samoa le fo I promoter ko a pe le tato page o le toanga Samoa ia ma le private page ia ma lunga fo le radio Samoa ia ma le telefoni le atoa o le o lua tasi lua I wafa fitu I lua fitu ia matamatane I le fo I le ina yata na sa tapoi e se le mo le nganga whaftai le sangi ane fo I le pa ia maulunga le tenu asiata le na ia le na e tau tilo po o le a le talo mapo po le a me wafo I le ngai le whaiwhakoanga sa o le io o le usola le te sauno mai le usola le kasi le whaiwhakoanga ngara koe a Samoa le koe vai se sampo ia fa mai na tala ia tia fa mai so le atua o le matua tia le mapo talo ia vai na ina ta ese le tau tia fo le nganga fi le baba ia to nga so mai ia le pa ia mau ngol tato o tunu ia vai ia la wa le sunga ia Mr. Falaila va matua ila mai ai ma le ofo siat ai ma le ofo le ofo mai ai by Samoan made products sa only ma lo fa tai le tu ile o le fa ausi le nai o le fa ausi le uso le sau out west o ala taua o le si me mana ile solna o le vai fala le vai sala ki fala le nai ai foi sau ia po la foi sau o lo tai po sau me ai vanu io that's what I what foi mo fa ia ole a mo la to dai le mo ba papa e a un tata vo le I fa lo fa to le vai o tai o la ta ti foi fa na o le luos fu blava fango o le vai o le ola o le ata o to ina ola le tau o le vai le fa tau I fa lo lu su lima ai to nu tai o fu lima mo o sole ia e kele la sa ve special e lo kele la mo sa ve special no wava yana ana fa pe o tele fa malosi inu le vai le langa no tonu mai Samoa le la vai ma te fa fonga mai le malosi se malu o le vano o va tu fa fonga mai ia ai ona ole o mai fa le natura o mea fa le natura o to mai fa le natura na fai e tatu o ngata ma e o mai le so lo manu ia pena mea ai ona ingalo to fa natu atu e salama tua ia ma tawalunga atu ai ia le filo inga nei foi e fiafi ia fa fetai Samoa fa fetai lo fionga sa vea ia me se foi le Gagaifo Faiva ia ma le malu le atunu o lo fa fonga mai so tafai fia ia ai tato felo I tai au a fa pe o ele te fia lo atu tai au ma sau fale ie ta le fitu ai o a fa pe a fa le fitu ele ia e te le tanu atu ia sorry ele ma fa into tele wa ole tele o ta vale male kiu le ole safety tato le e o ale safety o wai ale it's tato safety ia e to mole atu fa tai le atunu ia tato felo I tai au pule lo fa le li ia mo se tato ai tai au a wa foi le save special le alu tai au ia ma tato tapenanga mo le Mother's Day vaso fo ma li la fafti tele lo fion faftai la tato felo ina so tai au fafti tele le fion a salam tua ia on no to inga foi so ni atu malalango le tato malo ia ai vai o le ute fa tu nei va mai la so tai au awai tau no lo manu au te tele yo le fai business yo tabala na o no tua la o masi ia oka ai mana mi lava I tato le alofa fa so yo tato a inga te tasima e kalesia afio mai tale tu la val ya te lo fo e tale fitu o leva no o salamalan male no fa lo mai la to fo lo so swani ile ngalwenga avatu le fa te tele lava nei ya te o malava o so matua fa fine o le fa nau fo I fa sino le o I le fionga salama na yo nalo o lo o tutu mai le tai au ma le aso atoa yo e ina yuso sa matu o
ia ma le maua fo'i o latou suafa ma nai tō whawhina. Whawhitele lava I loutou loto no. O le sosoani mai. O le whaamalosi au fo'i le nā tātou te whausia ai so tanga le lei. Ma tilo mai o tātou te tai o le atunu I Samoa. O lo tātou ngā lulu e whatasi so tau au. Ma ua whatino ai tiute ma mtafa ioi o le tafa tolu nei. Le malo. O whaife au. Whapena fo'i le pule mamalu o lima whai pule. Lea oi lima. O le whono whautua Samoa. O tangata lau tele le nao le tātou atunu. E mori fo'i lau whaaftei whaaptola ve lau fionga le tamana malo. Lau fionga le konsula. O le a uma, o le a tolu vai aso talu na whaatau I le tātou container. O te lei wa ai lava. I le komisina o fe whaatau o inga. Le towhai a watu tu I a Pete Meredith. Ia o te le lopa o tūtuangi e nisi mea po malanga po le alava. Ai o tiute I e te tau na wa ai e le tunu. Ia tangata o le malo. E fito I tonu I a Faiva ia. Ia mara whaanga ina ma le tunu. Pe o mai le idi me whaia. Pe na tu ai o at least. O lai sila mai Samoa. Whaftai lau fionga le konsula. Ia malo au wā. O le tātou woi le malolo. Foi mai. Ia o le tāwalunga lea. O le Gagaifo Faiva. Mo le asa mua o le masina le nei. O me. Lua afe. Lua sifuru male ono. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. I oe e le ai se tutongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala I le asonga fua I le aso whareile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha 5 tolu wha. Lua fituono wha 5 tolu wha. Toa tusi se Fulu Valu Station Road, Otahu. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le maoe, talo whalau. E to o tō lau le pasese o le Airgina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tōru. I le tasi le au li whamua moe tau nuu I au kilani. I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tūla. O le mātou whainga malanga I lunga le vaina mini mo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whata milo I ale balele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nuai I au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona o le tono o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. O whaatai tale pe mawhai ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō luama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nofu fatasi ilungole mato whainga malanga. This time you need a friend in high places.
Na te ilava, ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo i lua fa ipo i lua sama le toru. Fai mai na fa tua Abrahamo i le tua, ona ta ua i lo o ia, o le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato iei lunga. O le vani madimo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga i Christ tete, na mato tula o ele manuia. O le alava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa o oio le woa le tua. Ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuko City.
Ia, toi whaatalo whātu i le ono minute muli o le tātou por kalame o le nganga i fo Faiva ele nei fo ias whareile. Ia, e wha mautu ai se le ngona. Ia, wale aso tai au. Le asto nai, whaasua fo le tātou lau. Ia, o na o mori leo i po le tai au i le tāno ava. Ma ava mua ai le tua. Ilo na lofa mlo na hanga le lei. Pea tai atu ia i le soifua. Ai ode ngalo ia te oe tali tu lai valu i le tai au a tai au. I le tātou tuatusi. Limas fulma le tolu. Tidal Road i Mangele. O wala tonu ale a ngai o i le malai olo mga whaanga o le situ a wala. Ia lai vava ai i le tātou sain o lo tua i na Taro Samoa. Ia la ue i tātou specials na tai au. Lua mo le 5 fultala. Tolu mo le 9 fultala. Ia, maisi lava tātou specials la whatino la so tai au. Ai, te tai atu i ele soifua le atunu. Te ele i o mata upu sa ufia talado i ai i le so. Na ono le uti o le tātou treibi. Ia, ma ua sauri mai fo le sunga sau seu si ufanua. Whatino ia le au nanga ma whauau. Se ia pa ia fo i se teimi o le poa na nei. Ia ona whamawai fo i lea mata walunga. Whaftai mo le nei vai aso atoa. Whaftai lau tau whafonga ma lau tau tapo inga. Ia malau tau whātua tuanga, ma le tali tonunga. Awa, le nofo tatalo o Samoa sa iai. E tu sa ai ma le si ngase mai. A le fionga le li pahalemia. O le ua manuia, ma malosi. Ma ua toe talu i fo i matau du ui Samoa. Ai, o le whalavelave a le pisa inge. O le pisa le ki mai o le pahalemia le private jet. A le ua mano fai atu. O le ale fe au. Pe sau le petite mai le private jet, pe sau sofangua, pe sau asingi, po se fo le kavale koskoso. O le mea tasi, e fai fo koukala iai, i le ma fai lava na tuua, pe ki ele asingi, e fai fo le kala, mui kala o fai, o le mo ki mai le asingi, skama asingi ai le haluma, maamo le asingi, e ale na, fa manga lo se leo leo, e ka koukali ie fo i le aso tai au. Ile nei fo i au o nanga ma le tautu masan whaftai atu i ftele ngā se umanu le neiva i aso atoa ma le lalango mai fo i le tātou por klabe tamam tina matua lo ftele mo o tau a bese lau whainga luenga fei loa i le aso atai au le i atou sa vea le nei alofa mo oi lunga le apio fo linga ma le tātou Facebook ma le YouTube channel tufa le tātou por klabe ma komeni ai ia pe subscribe fo i but we tell nei a fiafi alofa mo oi soifua